nkonso ena yede bremui na Dr. Ukubuate or Russian embassy. Doc, good morning, medase. Ena Uncle One, Uncle Mike Amankwa and pay me my good morning. Ye babe shena yaka educational reforms ahodwa ekoso. Educational reforms ni munano. Ni aka educational happenings. Aye, happenings in so ekoso. Happenings ni bi ni saying ye me yasem yai. Ye ni sa nanu akosi asapon besie. Asem ne ba gidi na enu nansa. Ni aka wie ni eja to ho. Ye omua no omasen atwa ye one video clip. Na fe nkwale yi na yasen akusum. Enti ye na ye nya director general entainsi. Ti enya ni sei dia ene ye beka bibia e pese ye kan bia. Kwada no bi kura wonu ma ye mo ntwe exams na no se ye no ye busa ho asem wa. Se de enti na ti a omo se omo yi test na fi ho no. Omo reasons no de enya convince ma na wo se no ano no. Ye be busa. Onsa kan bi em se wo ye convinced a ka kire me e wo social media ne so me ka kire no ama na teachers no ene me wo hama mo. Munua ne me. Just that classroom honum no ene ma ampe because me teaching practice you and mu se mo dwuma no ena form na me share teacher for ene me dwane jamo enti biye no ehyem kotokom na me dey journalism me enti mu promotion no ho nsem no so ye beka se utimi ko promotion pa na former headmaster bi tipa no so no ahwe wani mu a wo se wan pass na de me yakra ma mu no se promotion ne beba ni increment sen ne beba na no me ke prophecy si ebrosa 47 Ghana cedis. Oh really? Na say ya to me cost 100 or say 200. Ah, you kodi. But yes is me ensa. What? Ana me yama mo pa. Ya na I say musika sem no. Enhye da nkose de me pese ekono mamo. Na mame fa akwanya iso na me ma ye doyere. Ye maame ni ye kuma. Auntie Joyce, Mama J, Joyce Chinebu Akodia. Urayire ye ma awoda power from the squad. Now you know the leader of the squad, Lawyer Tiki. Any Kobi, Kojo, Era, any Abena. Ajua wen. Aha, Ajua di wa. Ajua Kobi, Kojo, Era, and Abena. Omunina auntie from the Chinubu Akodia family. Auntie Joyce, ye ma happy birthday. Onyami enshraw. Na sensi chocolate day die. Any ne me papa Lawyer TK say wodo ebeko CPC na honom ne de mo ko excursion na mo fi ho ba na wo se odo eko ehekra Kempeski ma ye fi promo amomo papa fa ne ko na ma Auntie Joyce nko chile no relax na onjineni onjingu so ska ofie Auntie Joyce energy wani ma me wate enti me ma happy birthday na sensi Val's day enti happy ana chocolate day happy chocolate day ena nana Sam Chinebu Akodua onso oye lawyer ni owo first chamber law consult ene wa woda eni de Chinebu Akodua day enti nana Sam Chinebu Akodua our first law consult ene ye wa woda first chamber law consult on say your happy birthday on Orire Joyce Chinebu Akodua ena edisa day abom ti so ye chia kwanson kosokra and from the team growth to our CEO from team growth to our CEO Mameya Amwakunyama happy chocolate day or much of us day but a chocolate day so happy chocolate day to you Mameya Amwakunyama. Professor Kwasi Opoku Amankwa, Director General Ghana Education Service, ene anopay 14th Val's Day, chocolate day, yeneno abo impunimpui. Timamini kai emano prof. Happy chocolate day. Yeah, happy chocolate day, yeah, just saying. Ah, nya happy chocolate day. Now so happy chocolate day. One here na afia akoye same to you. Oh, prof be prof ejuma mu boko. Na fi ye hia. Na mo hanso ahaboko. Papa nyame adom ye haboko ye dase ani gi se me se nra ye koje aware. Ai me. Ye ha de ani gi nko a. Nti oba ni okun no ye mama ware so. Ye dase. Ye mama ware so. Ye dase. Na
peace despite group nyina so ye mamo aware so ye sire nyame mpa body mamo se bibia be koso wa ye kra no mo ho donti anka ne no ye ware nke nya kwa be adwuma nke be na nka tum na de no sha na ye chi it is all about you nka ne de ni bi na ha ya be mo ya de prof ye da se pa prof afisha panzo afin committee adwuma mu ti sen adwuma mboko ye de hu se ho ye boko sa oh sir yeah ye ho ye boko boko momo o de ye share reforms ne kane ya te se reforms bi kokoko so reforms be na moye yo mami nchia me staff me teacher for ene me students me nkwara be 6 million mo Ghana teacher for ne omo mo ye adwuma wo GES nyina Ministry of Education minister ne na pamfo bia na me mo happy chocolate day say we kan ye bompa ye say e bedu fem say nhihye bi wo ho a aban ye so be ma ye chocolate nti ye twen say e be ba so na say a cup of chocolate bibi bisa we see bibi bisa we should be asking you this no say chocolate no ye your friend is saying I drink it for akwada bia okosko nti say ye kokodi akire na at least you to me anya kra no edu chocolate day na ye die chocolate ba kono nti na wo dey dey buy na nka mnim seka we na nka de ba ko asime ha ya wo dey akire be ka ho asem prof ye be ka ho asem we chi ade enko ye na si we yo prof ye obinu be say reform bebre e wa education mu ebi ye teacher reform a teacher for no say ansa na abekira de no aban hihye mu no se unsua de enko akire kra no se wanya first degree nti eno aba say se omo a omo twato omo wie no a omo ni first degree na se jama fi anas be mfe be mienu ni start say bibi no nti colleges of education ya say omo nyina ma first degree omo be ye first degree omo be ya no omo ye first degree sorry nti omo ni university for na wo ho de da no na abom they say no ma be ye university colleges na no ma first degree eno no pa ho a owie nso na ansa na be kira de no nso no e be hia say wo be professional teacher ye ka say professionalism a profession bia wo niam bia wo ya a mouse ahyenso a kire say nipa we say o ka eko we ho o ko accounting for mo ye o ko nurse for mo ye o ko pharmacy for mo ye eko ni bebre mo ye nti eno nso o be ye ho ensohwe no anya license nti eno nso ye reform kese pa ekoso eno pa ho nso a ade ba ko hu ye ne say enkrata edition ade no na content na edition ade no ewiase esesa nti emre bia etwam na sa technology ya be ya say yakoyi asemaman yi se na ni ho nti sa wotro book bi sa emre no ana ye hyehye ma oman ne se na me pese musuama de ya sisi ano eno na ba no so otumi esesa onhyehye no na otumi di bibi hyem na brofum ya se curriculum nti curriculum no na ebehia se ye be ye ensesaye ewo curriculum no eno so pa ho a ye hu se enhyehye a ye no Ghana Education Service aban adwuma yefo a wo oman mu nyina no ye ne do so pa ye kwa district bia ne nkrasi bia ne ade na edumre bia te se de ya mo wo ha na bia makofa asem bia ba no wa frɛ prof o si asem we de mente ho hwe ene ma me nkonko bisa nti ebia ebedi be na otwe mienu kra ansa na me kra mate ho bibi ne ho se enema na ye a bebre ni fin kran ansa na akofom no ya na emwa papa nti aban hihye mu no sese o de bibi akoto o de krata akoto parliament anima ye bill ya bill akoto ho acha se ye be ye actor sese ye be decentralize education no e de akọ form kakra ma supervision ene ye sonhwe ye no akoyi amaye uye no so fi ho a aban hu se de ro bebreba obo
one district, one factory, any sani manina, one village, one dam, near Nuna, Uncle Foa, Omo in Dia, umbet me aye. Brunibes was almost skills. Umbet me aye. Na skills no, na as I said, we ya home, Ochra into technical and vocational education no, as a emre tremuno, Yanshada Mayani Kohu papa. Says a buy person or tear no. Nejina anonko agina kwantankra na afi na ni kohu nti say no and also bill ewo ho a ebe ya kakra ni anya TVET service nti director general no na ba kwa be ka me ho na chese ye ba memeti say no no so to say na ye ka ni nyina education nti we no ye niema bibre ayokoso na curriculum de ya me kai saying how ansa na be curriculum ni so no teacher for no every omaba be first degree ya ana colleges of university colleges ya omema first degree no one online season social for existing teachers no em say a problem omumba ya omoden ese se wo mo tro every bi mo se omo betu esiko mo so se wo de omo betro but omo ntua ebi so se ye ntro efi se betu ye wo nti omo no ba ya omoden omo no yeguso a yedi ho nkomo ye ne unions ni ade ne yehia emprepi na no ho nkomo no omo ya no mudi anim ye NTC National Teaching Council no okay mudi ye de say employers say nye ne ye ma a certificate na emu ye nua ba ko na o yes ade nti enu mu nyina ye ho nhihye menyi ne se bibia nhihye na kwani ma chese bibia toto na kwan mu ebia behia se workshop bi ana training bi uwie ase training bi ade ye kwa ye evaluation na bibi kakra ye na omaje omo license ana certificate no okay nti ho nkomo no eguso a nti omo betro ana omo ntro eno no se omo betro ana omo nkoye omo de na enkoye te se obi a wo ba foforo a okokotro na se na make se omo be ye na bi a workshop any training no ni ade nti wa wie no na ebia ma ye exercises bi ni ade afemu wi a na nti bet you ska workshop na because next time omo problem say why do I have to pay for the license license no omo wo mu deda akuaku omo ye no wo mu kra na se edu se bia aku ni se afie bia ye se oba na ye show license no kena ana so se mfie mienu ana mfie miensa omo wo mu omo aku na omo da omo aye bie no omo nyina omo koye a wo mu kra deda no utwa bibi kakra so we enye se omo ko renew o ko renew ho dada e na wo de won hyehyeye foforo aba o si gi se utua scansa but said ye so hunu ne se sa ne ma na ye ni nyina no sebi ebia workshop on be ye obi obeba be di o manim ne sa ne ma ni nyina no sebi aye tu ho ka abani ade nyina ye de ye se mo se kwa cha de efo se kwa cha de efo ye disca na ye I said no employer ejuma employer so mama on the job training and in service training and I said top up training na employer na be be cost enye ni nyina na ya na employer kwa bo ebe ni cost one so no so puntu hian so nti no employer bit me aso asen na one so ebe hian so nti ebe employer omo no de betu anim na teaching council for no betu anim se bia ye gitaku ana adama na unti yes omo jiska because ye teaching ebi say yes omo ye ni omo edi ho nkomo so ti ase omo no mo hyehyɛ mu no omo propose bibi e na omo go so ne unions no edi ho nkomo NTC for no hyehyɛ no nti bia omo aka say bia ye 10 cedis a unions wan say bia ka 5 na nka ye no enso ho ono be che odi nche onya 10 na union for no mo say nka they don't want to pay crowd say me tie teacher for ni ya omo nti ase de nti ase omo tua ya omo guso edi ho nkomo nti ase ne de say nka wa ba de ka kum kwakuo nanum na na me say omo guso ntomo no nsi ya me ntumi meka mu asem nti eguso aye di ho nkomo ya so kra ni omo ahia eno an say ye ne omo akasa ya tie ase omo ntua say wo hwe ye dodo no ene se bibi ba democracy ene ehia so se omo ane omo ye adwuma no enkoye se weeti ha na weeti ha ye nyina ye abusua nti abusua no eso na abusua meetings no so na ese ye kwa kire nti omo no unions no bi o ha omo no bedika kra fi omo your friend is saying omo
district no money ade zones ni ade ajejeje enema ebi so yebetua yentua yebetua kra yebetua ni se ni ade ahanti nkomo no yenya se fiti ya prekope there be yebetua se ana yentua se yenso se ne osika ne employer nti edu ho no mo a wo employer no so yes on so tumi ye ede boa ode so wo employer na asen no employees na asen no yenso yebeye nti omo NTC unions ena GES yeguso a yedi ho nkomo ho asem sia amukọ sa nkomodi na se yakọ sa nkomodi na se me akra du gbin bia me amefrɛ wo me bisa se mo mienu no muko hia no nkomo na akosi san mo mra na ebia bebi wo ha enye ya na nyina ye de ato se ne siti ntese omo kan ruin omo afi ye nhia ye but minim se nhia mbia be bia na che se ye kan wie no okay ani ye nhwe curriculum anti curriculum no samo kai afi ya shase academic ya shase no yes same ema KG ebe primary 6 yema omo efi curriculum ase eno ni ese friend standard based curriculum okay na omo primary 6 no de kire ni se afi ya ebesimu omo wie September no mbekọ GES 1 okọ GES 1 na de ese curriculum for Friday abana nkwara no efiase ye no ono okọ GES 1 no ansan so nkone dada mu nkonkoye curriculum dada na ese okoye curriculum foforo okay nti curriculum foforo no nso no omo ye curriculum ho adwuma aye naka omo di ho dwuma for GES for no omo di ho dwuma omo be pese omo be pa ho ntuma na so omo be pese stakeholders amanfo be hu adekro omo ye nti nyame boa 28th February I am say be na otwumi enu fine nyame boa 28 February no o ma yeso mo ye stakeholder engagement ewo tie bedi akon hall ewo nat hall ewo nat headquarters ha na omo be frɛ ekwakuo bebre na omaba na oma kyerɛ mo sɛ de ya ye ni de pese kuni na nkofo nso de omo adwenkyere aba no omo ye no saa no wi a omo besa ama mmere kakra a kyerɛ sɛ wo pese de wadwenkyere ba e bia ma na wotwe ana na wotwe mi no bia na bibi sɛ wo pese de wadwenkyere ba yesrɛ fabra ye fa nhim na ye nyina ye hu sɛ wo afi afia ye baba sim curriculum a ye nkware ye omo ba be ye adwumani na afi if you want to say if it's na ye hope say last September na mbehye new curriculum na say ama ye tete say textbooks kra mo de besua ade no ayedin textbooks na me say aka ho asema omo tro textbooks sisia no so obisa na kafo na omo guso is a textbook no de na efa your friend is saying curriculum ba kuna na wo hono ho deda no ene the curriculum abasisi ano nsakra ya bem se ne obesi atwo textbook no ene bia exercises bia ode be ma ene ho nkeka ho enti omo no nso omo to omo no ma tworo omo tworo a omo wo teams nakafo no wo teams ode kwa normal access okwa normal choice we say katro ni say we fa we koka ho we koyi we film ye say no wasan de akọ no akoye correction na enti no adimre kakra na emo ye pese nya na broni be say we want to get it right enye sa afi beba na say textbooks no krom de buy no etise ana etise na no so ye di kan aka esan se na ye nim se bibisa ebeba ni enti no teacher ni na obekira de no hia pa se onu nya bibia o hwe so de akira de nti ye the friend is a resource pack any mom sisi e ukonaka for website as a resource pack no kra betumi download bi I chere teacher ni no the send you nsin chere no ne exercise on fem mo ne ade nyina no e chere mo na yaka can be brave say curriculum na yesesa no ye nyina ye di adanse o man mu da bia ne ye kan yesi o sese nkwara no owie school kra application kra ntumi ntro obi wo ho we se kra ntumi nya nema kitinkiti bi wo ho a ye nyina ye gitum se ka wa wie school de ese se otumi ye
Inti ye hu ye ne se ye bua nkofo mo de omonsa ne niema ya ade no etom kakra obronyi be se o se skills no etom kakra as knowledge no edoso inti se sa ne tie de ayensesem kakra na skills niema no mrem se enkwara no se omusua ade a de ye pe ane de ye de ahye yin ne se ye ma no nye skills oriented yenye teamwork ya hase ya uti anope me bai na me se me bua fechire ho na ma chechi a obusuafo e wo ha se obusuafo egu omo yakobe 20 adwuma mo ye no o na wanim ewo abonten aye hu enso aye teamwork edumru bia o wia bon so obobodin tenten no nkwa betumi agebe donhwere teamwork ye nkwara no se na esi kire omade ene adnotumu se ase ma no ye individual dodo nti owie na so ba adwuma mu a obehwe na kwara no nkwa ate ho and this time phone na be not so eno nkwa na oye so nti teamwork no ye fie asia ha okodu tertiary a ehon so ya na etise reform no mframa na eboko no egba enye yenko ne yesesa no egba kakra me manka eyi for the tertiary for the say no the otua no professor Salifu ono niema yekoso ono tutu ono so unya ono wa hase ono betumi a kire mu nanso minim say reform na aba no egba de ko a chese ebe ye into project work so ma kwara ye project worker na say we wie na say o assess na enye no nyina na da bia beba na atwro na emom no esiwa otumi kasa ho na watumi ama na max wo okay nti ya kan bebre na den yenye nsohwe na yenye sei ya sesa die no nti sa sesa ye no edi bibi foforo aba se na edi aba no so wi na so se on san konko tusua ade na wa ye no nkosua no nko ano metro no pepa so a na wanhwe ya na ade no antumi ama na mfini mu papa ama na mu ade no no so wa ye no na se okay sampa so na ye onkwan wo na ye na ye ndo so we enkati konto ntime de konto mire kakra enkati kakra je ni kakra na o cheche o se ni osi ye no ndi sa na e pese yet masiasem ye mo reforms nanso affecting kwala na mpese o mobo mo na o madisia because esanse mu nwie curriculum ninti textbooks no ebi nkoe ti o mu bi e school no yete ya say textbooks o mu di besua ade kra nkwala ni nibi if you someone nim said the curriculum ni besia ko ti ene na ayete se wakotena school ho so wote ho wonsua ade ya curriculum ni awi curriculum from KG to primary 6 no ya wi ya ye ho training training no say ye training ye ne emre di kan a o mai mu ya sesa curriculum ya ye training kase paasa teacher for be 153,000 cocoa snack enti eno no ya ye awie na book de no ya aka book no hia ehia pa na enkyerese se book ni ho a yensua de sa debi teacher na o kwa akọkyerɛ de no teacher ne hia pa se teacher no betumi aboa no ho na watumi akọkyerɛ ade no enye textbook no de be kyerɛ o de ti teacher no hia so obetumi aboa no ho watumi akọkyerɛ ade no teacher no hia eniema o de be kyerɛ ade enye textbook no nko o hia teaching and learning materials TLM na eniema basic bi o ho no ma ni nyina aka teaching and learning materials no eniema e bia wo hwɛ mo hase say ya na se obi ya ye book ni atro TLM ya atro se ne ye si ye meet ye si ye your friend is saying radio na TV adwuma ewo book no mu a akora no betumi asua ehu hia pa na emum se emfa ne se akora no wo ba bia sa ne ma bi wo na se da ko bi kra e betumi e de o makwa akohwe bi eno se no so eboa intinye book no nko a teacher no what teaching and learn or your friend is saying resource pack
I train in Yaman kitty away. And I make a choice. Say teacher ni bia na was a resource park no curriculum bi. Because e bi on mo aboko no mo beche mu say anyway curriculum kro mu say o ma wie no yen san kan bi so kra hwe wo headmaster wo say headmistress yes stress o mo be go through o mo de be your lesson notes kranti textbook no wo a eboa o mo ene nkwala ne nyina ye ma obi e bi na de tie no so ne say textbook say bi textbook baako o person che say nyansa nyina wo textbook baako penu baako ye ma wa school ne be ma school bi a textbook baako. Why is it taking too long? Say textbook no so ebeba. Oh, I'm say medical achim na bia na wadwan ankoso. Me say textbook no nya ban na tro. Okay. Emra na ban tro na no de atwam de daada. Okay. Say na ye individuals publishers na tro. Aha. Inti no bebia say curriculum ba. And also na mo publishers ne kofa ba ya mo wi a mo se mo assessment curriculum na no wo mu su se wo mo aboka no. Om kofa de ba. Om kofa textbook de omunim say de wo ho dada no na no mbe use and wo ko ye no a print ye no a publish ye no come on de me say omo maka omo de okay obi a odi dwa bia na wo ye bibi no obi a o kana sem bia na sem ede ha maka omo de na em say curriculum ebesesa no and fit 2017 kra before 2017 na no munim say ehun adwuma ekoso a ebesesa ni 2017 no ye sheda if 2017 sheda bo hu dawura say textbook na friends say curriculum ye ba besesa okay aha na ya sanso aka ne biom say textbook dada no ye wo ho no dada no enema no bebre wo ho a opeso kira teacher ni no fa ne resource park na kira ne se ne sese o kira ade na ebia wo ko kira nkonta na ebia wo ko kira enkonta no kra ebia wo ko kire vectors okay aha ofa textbook dada na vectors no broni be say content na da ho wo sa vectors book no na emom wo say ne ya kire say ni o kire vectors a example abema no ma say example we sa textbook no a wo kra no eni sa example no nti wo na yesa utumi nya sa examples na wo de kire sa ade no so nti eno no de ewo ho so person o kire nkwan de a enya de a okay prof yan hwede nti na mama nkwala ya ntwo exams ye no kasa ye no kan se o ye reforms na mu ye ni bia enye bibia sisi akra wa kan akwala ne betwo ebia na obeyensa no adwuma wa fa another way no access akoda no but later no kasa ye na chi no ye tietie mu teacher for no se obi okra na printing fee no na eni wa mo de be print ye if we say mo be kasa ban si o ma fa printing fee na GES ni ministry say ya fa printing fee no omo betwa last minute no omo se mo ko cho board so ebi onu mo so mo se ma mo nyi nkwala ni fees e betua sika mo betua iso a enso tina it so when ye sika ni apam no twa no ene ma mo ntro exams ne kra aya ne so ye use other forms of assessment exams ana assessment no eka ade kire no ho se wo fa pem bia pese ukosia de bia wo kwa de bia na so hwe se wo kwan so a nti exam no e ade ehia pa ena exam ni nso no na beboa me hu ba bia obi tosin na se teacher for no boa no maboa na emum no se na misikan no egu ahoro de ya tro yukra se wahwa ebi wo ha ye wo de ye friend no feeling ye wo MCQ ye wo essay ye wo eno kra na che se ye trans ya nti na exam ni assessment ndi egu ahoro okay ye nti se afeso na so mfa term no so na mfa kra na ntra ho se ba betro exam no mu nyina mo mesan la mo trans na obi anya yi na obi antro ne de na eno nkire se wonye akra no assess no akra no nye exam ne titiriw na hia na emu ade na wo kire ye no ade opeso ye no eno na apeso hu se watumi aya ana obetumi aye aha nti akwan abefa so aye no eno na ehia na nya se o ye aban wo sika na aban ni sika na se bibisa se circumstance na scenario ni nti na ma omudwen saa no se adenti afise edu a se headmaster kwaji printing fee ye yi na di and so o ha na
teacher ni no headmaster so dey fa chalk na twa board so into omo hwe dey CC previous term no na last term you go vacations you use other forms of assessment no e ma afa wo mo speculations no e ko wow. Okay, ye di kan no say ye ka say mo exams no ye di sika beba na mo de aya aban sika bia wuye no aban eni kan fa sika no ma o seje na fa koye owia na bra bebu nkonta sese no de ye ne se wudi kan kokoye ade no o kire ne so bibi se na mpese me ye o se yo ma prince no wakọ akoye okoye ba na yetua oka okay enti no se scan ho a scan ho ye se kopo obi non print ma sa ni pa no kokope no na so print ma wa enye wo na wo ka kotua ne ka aban na e ba betua ne ka so no o de ho hyehyɛ ba ono wasan wo so wasan so ampa me print 100 na 100 no 10,000 na won sa hyase oni pa kro no so hyase o de ba na ye di ho dwuma procurement mra e wo ho no enti se teacher ni o ka so we san se sika ni ho nti na o mse yankotro board so a bibia ni o sa mo oba ne anu hia ye se mo nkonko ye na emum enye mo ana mo nya yi mo mpe obi mo mpe eku a omutumi print sa na ma mo yi friends and printers ne sa na ma na mo ne o mo nhia na mo go through procurement process na o mo nye mo de ne se mo be set questions no enti ya team na district level mo district director na ehwe mo so na ma team no na ma set mo questions okay mo set questions ni wi a mo de ama nkofo kra mo pese omo ye omo hwe so aya ama mo omo ye ma mo wi a na afi mo sensan ho nkrata nyina na mo de aba mo de nkrata no ba ebia ono na ohwe ma ye printer no ono na ne sika no beche e sa afi na eko process na but wo teacher ni no any head na any district director na de mo no matumi aye mo fam de ma hwe ma bibia koso wano Prof, this form of assessment say man kwala na intro rating exams no ebe koso akosi da ben say o term we ya mo ma ancho nti next term mo be cho and I say of P1 na o de wo be non rating form of assessment ya it saying yo ye obian kan be bia say o man kwara no intro rating exam say hwie mu aba ne say obewie school kra no be BEC ana wasia say the written exam yeah nti obian kan say onye written exam okay nti no eno no yenya ne sa yeguso a ye ho nhyehyeye so that na say ya say mudi niamachi a say mudi niamachi a ayi nakafo ekọ man mu nyina omo kwa pro ema omo share stakeholders on assessment omo na yeso omo mind omo friends say assessment framework esansi assessment curriculum no esese yenya ekwan foforo a ye betumi afa so na ye de aye saa nhyehyeye no nti omo no omo ya saa assessment framework no omo anwugu so ye nti omo de man ya na omo che so saa new curriculum ya abai nhyehyeye a ewo hu ni ya di kan abodagu ba ko rounds enye we nyina na enso mu implemented this other forms of assessment no sanka omo share stakeholders say we ya gi atum no assessment ye mfa ni say yenye ni say no na afa ye hu se kwan a ye fa so ni until this term ye betro the following term ni ye ntwe be isu other forms of assessment but afa na wo mu nakafo ne ko rounds the assessment bit of curriculum no and afa na omo ye hu adwuma na no no de omo ye no ne kwan so omo nye bibia nwanwa ene kwan so ano no eno pa ho a omo de curriculum no ba ye na yenso ye gituma ye de ye adwuma no migidi se announce ye kan se yenkwara yi so ahwe mu a yenye obia so hwa okwa omo ye class de nketen so ye hu yenhye dante ho bibia na omo na mu akopim so mbedu GES 3 no akwa yenso hwe ho ye se o ene ya na bibi basa ne wo come medical frame ya say hwan district nkwara ni nyina feli obi anya 0 enya ya sakwara akọ kg akopim friend say GHS na sese mo person mo che say on de sabi onim bibia hwe ni niti enti sa ayi foforo curriculum foforo ya de abai
assessment ba ko ewo mu a on be trans ya twom obi e hu o man mu se yesi odu class 2 a o fi KG a ba be do class 2 ba be yem fie nani ye pese hu se niema na ye pese unhu no unhu ana se unhu nti eno yesi ye be national assessment aha na se unhu a de be na esese ye ni etumi de boa wo if say school no yen ha se ne dum me bia ye ma school no yes ha se obi pass obi fail okọ ba bia ete se den ye shock kete se so utumi wie enya bibi so te ase ha nti ye ntwen ya nkonkodu se wakwakodu ye 9 ansa ne akase wakora no oya ade ana asa onya ade ana ha nti class 2 ni ahwe de sese ye bia no nsesa ye se ye na bia curriculum na de aba no emu eden dodo emu emre dodo ebia mo kire no na mo wo eyi kakra ebia akora no class efi nsem bi no ne ade ye behwe ni nyina na yaye okwa kodu class 4 ni asan aye obiom sa okwa kodu class 6 ni asan aye obiom sa nti okoni nyina no obroni be se ye attract ni ye hwe na se bibi etochima ni ama se nkora no se yes den a eyoman ma se etumi boa wo mo ma omutumi eye de efata so eso mo hu banfa so mo man no na so okoka se o we ndie okosuku onyade enti ono de no watu na sawrama sa akora na watu na sawram no wo no wanije no wanhwe yi a obeti so ama enti this term enkola no betcho assessment mu de no mbe use this term assessment no said ye can na ombedi kan ye ombe ye we say third term no ene ye hwe se ye be ye a bigger assessment for them ne atumi de hu se saa fufuro ye de bae akwa akosisen nti ya no na ye national assessment ombe written assessment or non written assessment this term no ombe ye ne said ye ma omo ye first term na omo wo GES no omo de omo ye old system no okay nti omo de omo be ye omo so hwe said ye omo ye no term na okay omo wo new system no omo no de omo ye omo exercises ni project work ni quizzes ni sa ni manema nti no na ye be pese omo de be assess omo na afi ye ko tete mu ho no na afi ya kan nyina abu na afi ya ye first assessment na afi ya hwe eniema ya ye no 1 year ni eniema ko obi anye sa non written assessment say ya ma o man chon so hwe no ye nye bibiem ya ma o man chon so hwe de na me bisa ho asem say adenti no man cho exam end of term exam na o ka so ye ni nyina kan enhyehyɛ no no na mpese me hu say sisi you know this term ombecho exams and omoncho exams and I'm say this term say no last term no omo ye new curriculum no enhyehyɛ de ma omo ne say omo enye exams no title ne hia na emom eniema ye ka asem nkyere no mo hwɛ sɛ sa skills nkitenkite na mo ye no omo tumi ye nti sa assessment no written exams at the end of the term not written exam nti eno sa no class before no if KG kokopem primary 6 no omo no omo yes a new curriculum no a GHS for no ne GHS title no omo da ho ye old system na de curriculum dada na nti no de omo no mo da be na mo be ye omo de no nsesan eno na me ka se ayifo be pa ho ntoma omo be ye stakeholder engagement on 28 enya ye mfiri GHS ne enko SHS ye nim say this year first batch of SHS for no omo be tron so hwe no omo be tro May June na no omo be tro na April e be start e be fiase April na June omo wie June okay enti omo preparation to say because Ghana for better outcome no say be say quality wise BBI okay omo preparation no ye fam de ye be ka say ekoyi e pan say omo ba form 1 pe omo fiase omo ba form 1 no ye niema nkakra bia eboa de di kan se mo hwa emra bia na etwam no na yebue school a omo ko bi nkofo ko ABC wi na ye omo placement na ebi ho be ye 2 terms ebi kra ho a third term afi na obi ho a ye place no entina am ate ne mra de be wo school no eso omo konso a na afi na wahikifo omo ye nso hwe no omo fi ase February entino odu
form 3 na chese no so be 2 terms bi ate afi ho enti na chese mra wo di sua de pa na ohwemu a ese nkora no komu sua de for 9 terms so and so ohwemu a na chese omukosua de for be bi a be 6 terms so 7 okay enti e baaye no nji se edi kan a ye ne minister any ministry ni nyina ye ne se ye be hwese nkora no be ko school ntem okay enti so ahwa ye bue school a nka no kra na schools no bia wone mra odi bie enso ye bue school a ye bia se results ye release ni say ya ma mre bi enti hwie mu a beye ebi abosomi a edi kan ne de ye hwe ma nkwara no dodo na eko school okay ebi wo hono ma still a bia kekam na ye ho adwuma but nkwara no dodo na no ye mom date no mu nyina akọ school ewo baby abe first be 1 month bosomi no mu nti ye san nhye no ena ye minister etro kokoma wa yekin so say ye ko school no na ye May June ebi na obi say na ye May June ye nso hwe afi de ehu ye mo de aba February na tuamu akopem be June nti na che say ye nya akora no ko form 3 a onya si afifufuro no mu pe che say oni emra odi sua de bi che say de aka ni nyina ode ye nso yesa na ha adwene nti no mumia mani na yanhwe se ebitumi asan akoye May June na afra se ni omo be 2017 ye ni omo kan no na omo semre na pan 2018 omo twekwa eche kakra na afi nso yesi omo so nti se na omo de ko April esan se enye omo nko a exam na omo enye wayi kran nya Ghana fo nko a de na ye aman enum okay Liberia kan ho Sierra Leone kan ho Gambia kan ho Nigeria kan ho na Ghana nti bibisa no de to manima na yese omu nyina akokohia okay na omo prince nti se ni ni de call April nti April June nti yenya emre na kakra aka ho ankora ndi besua de aban ba ya de di kan a oye ye ne se auto textbooks ewo ye core subjects no English maths social studies and integrated science and idea ma nkwara na akwara bia from 1 there ho uwie from 1 na wo kwa na wasan di school na dia ma no na dia na wo from 2 na waji from 2 there wo from 3 waji from 3 there and ye di bi nso esan say wo ja from 1 there na bia bibi wo from 1 there ma pese osua no ye di enu bi nso akogu library ama nkwara no nti se ba ne say wo from 3 sisi na topic bi e kire wo di say wo from 1 for dem uhia ukọ library nti nkola no ya prepare I'm looking at tena ebi mutina future especially first year final year for we omo no mo ye first batch omo nya asafi SHS no emu achewachew ni sinto baaye ene so omo tina future ye wo mo timi akava omo syllabus no ye beti aka say omo ye well prepared April kosi June omo akava na nhyehyɛ na ayɛ no we num no de obi broni bɛ sɛ preliminaries de ama kan yɛ no ɛho proprowa no nhyehyɛ no yɛ nhyehyɛ bebree ɔmo teacher fo kra ɔmo kɔ kyerɛ ɔmo kyerɛ ɔmo for the first time ya yɛ training ama ɔmo ɛno nso ho aduane sɛm ba kakra but ya yɛ training ama ɔmo teacher fo ni nyinaa ɔmo core subjects no ya yɛ training ama teacher fo ni nyinaa ɔmo heads ɔmo friend is saying heads of departments any assistant headmasters academic komu nyina ya training amom say your monitoring team e call round e be hwe omo eno pa ho so assessment ya we ni je hu bebrebe exam de ye nso ne say ye hu say ade na ye say onsa tumi kokwa ade na awokwa akoye no so hu say question say ni ebebisa me ana we ni ebebisa me yebisa question we ya so say ni egi ano na mokoto apoma wo mo no enya apo na na ye enya apo me kind of positive so kind of na de tunko for team yes GES akoto apo ama nkwala no yes na de GES akasa na to apo no ma ehu hia se medikan aka me se ye man mu ha se no
yen hihye mu say ese nkwara no because school no mo fail baby de okwa ese den akwara bia ese onya bibi fi school no de ba Cambridge unimo bia ne ba eye sa Cambridge fo nso hwe bia obeka akire okọ online na omo enso hwe omo ye fi 1960 ni nyina wo ho ene se ne yesi ansa no ene se ebusa question we ase ne yesi ansa no question no ebi wo ho a teacher fo ebisa ese list yesi examine or discuss analyze so sa ne ma ni nyina no ese se akwara no hu sanie sa enema no yesi eyi ano okay ye nko school si ye ko fail ye ko school si ye benya bibi ye school dem ye be kire no school dem textbooks ne curriculum no ti ya kire ne se wie no ye GES ye duty se be kwa akaka se yakoto pasco ana apo amawana ya se se akwara no bibia ye se ye bia ma akwara no tumi sua de ye no se tumi ye ma no so hu se mekoi question say ne baby same nye nyina ye ko school including say beto pasco anapo okay pasco na moto ya na moto apo me pasco your friend past questions any pasco past questions na apon ne de he apon ebeto apon se mementi asiemu no na che say bia we na eba na I say as more practice bi we na question na ya set ni na ye di kan de amount na wo kwa kosua na wa be ken sheda nka se question answer yes o o se mutimi answer past question we say nti wo de onim se wo answer past question ase wo be kwa kodru exam so no na to dito ene wa ba kwa de mam no eye wayikifo na nkasa na de man okay wayikifo no se de me kan ni omko meeting bi wo Cambridge for no ho okay some so examining body nti omni omo ye na omo so ye de ni nyina go website ya kire se na yesi eye no so ye we ya ye be ma mienu ye we ya be ma miensa se na etumi a prepare nkwara no nti omo so ba ye no na omo so we na ye so ye gidi se betumi aye bibisa ye ha se no website sem no enhye da enya yi nti omo ne ye be kasa ye no ene asu mo ye bibisa ye so ye be tobi am school nti obache se sa question we person ansa enema sei na ehia nkwara no afi etwa mu no omo ansa we no etomu enema omo antumi anye wo ho ni de omutumi ye wo ho ni so nti eboa teacher fo ne nkwara ni nyina no ahu se I see nti aye san hyehyɛ ni piak fo ko aprobo de omo hu wo FSHS ho no ba ko ne se textbooks no e delay ansa na akọ na wokra wo kan core subject pe math EMS English math science and amode ma wo mo elective subjects no mo ma wo textbooks mo so man kan kira awofo no ti awofo do ni say aban faka na mami ti mi to book bia ti akola ni bi onu mo wo school so friend mami say ma textbook o say help so emi jo gra na fi mi tia adenti na man kan che one ada na textbooks ni delay ansa na akọ two ada na mon kan kira awofo no want to on mo asese kanu textbook elective subjects in the all four ka yo me nyamo I'm some reporting be baba me share na mo say textbook delay say ankora wo school mu sisia no o textbook nyina wo hodeda okay the ya ne say ebia last year school we offer nipa 100 afi we offer nipa 120 okay into the area and say ye dey 20 ekwa akososo na ebi wo ho no mo a delay no enye yen yetitru ebia ekwan efa so kone ne ade ebi wo kra abehwe na aba begu na nsen abi eno say textbook o say bi aba begu regional office me kai say Greater Accra regional director o aba kan say ebepem ne heads ni bi wo ho a omo ma me fa omo neema so bi wo hod ma ye nhyehyɛ na ye the core district ye the core region ye time to me fa nko school na ankasa nti omo ba district omo ba region no ma ba befa se dile a bia na akwakọ ho no baabi na de ya na ye nso eboa yen enye se ye beka se ye call a textbook delay na mo ye call ye no ye call school A ye call school B na bibi se ni ho eno sa no utumi di akire anya sa na so onya aka so ye call na textbook ni ho a
unhu baby a wo kɔ no akɔhwɛ sɛ ampa textbook ha ebi a baby a me mekɔ akɔwura no ebi wɔ hɔ nti meka so de obɛka ye no me mekɔ ye no ente saa nti ebɛsere sɛ ɔmo yɛ eniema ye friend sɛn ɔmo kɔhwɛ eniema bi saa na ɛyɛ a yɛn yɛ titiw na yɛn fa yɛn ho no ɔmo ma yɛ more details okay aha na yɛtumi ama yɛn directors ne ade no nso yɛtumi edi prof teacher for promotion won sem no eti sen yo ya teacher for afie bia omukọ promotion na omukọ promotion a ye ho no ye nya kra nya be nipa be 35,000 omukọ promotion okay na 35,000 so ma to apetin bebre na omukọ promotion na ye se okọ fill form o district office near the form na ba regional office na ye the form na ba national office na ya shortlist ni asan de call na yate interview panel na yate be 150 na public service nhihye mu omo no nse se omo da ko tumi transfer ache interview nipa be 9 10 into 150 no omo tumi ye adwuma bia be bosumi nsia na omo da ho ye interviews no na so wo be ko interview near the timetable aba January mu near ka kire wo se wo interview ye be ye ebia April na abeko edu time bia de ye hunu ne se emma wo no kra no unya eyi a wo de kira de bia na se pressure was we say wo sua de akwa ye wo interview aha eno no ha adwene eno no so pa ho a form no mo fill na fa fi district aba region and san aba national ebi ho aba bi ye ho no na bebre omo de aka kwan okay nto be ye no na ozi ose obi a nipa we a oye no an family anko na we anye se na nsem bebre wo ho na obi so aba me koy no se ma anye bibi a ma fa bo anto so a ebe ku akọ koto me former headmaster bi wo panel ni so o hwe me ni ma no se machia ha you know ye tin nsem no bebre obi ho se o madam fu ba kwa me no ko on de owura mu a na obae me so me koy me che chese nsem no doso da bia na ase ama ye mpanifo yan edi animu directors ni ade da bia na ase se bia ya ase mpabonefo aha nti ye hwe mu na ye hwe mu na ne ne unions no ne teacher fo no nyina ne ade di nkomo ne ye ne se ufi principal superintendent kopim deputy director every say almost ankofo no ombi ye betumi ama omo aye aptitude test okay na aptitude test no so nya se bia ye fia se ye kan e pe hu se obi akoye quantitative bi de na ntohwa modi be de eden okwa ye woni ma bi ebisa interview no sa nema na ebisa na ye pese hu se GES na o ye adwuma no any ministry na o ye ho adwuma no enema a ekoso ho no tia okay o classroom na wo so ye classroom teacher no unim theories ne enema eso de kire ade ho no assessment kwan horo ben so na obetumi akora na o kire na de obetumi ama hu se ade na wo kire no wate ase obetumi aye de wo pese ho ye no aha ntia no so ye hwe wo ye teacher ni nso de a ye expect to say ube read ube news ni ade nti general knowledge no so ye hwe so aha nti sa nema we na akọ interview a ye bisa ho nema ene ye sa nema na no wa di kan kọ online na register na nko ye say wanya ebuo bi anto o paper no so nti ehukọ o register wi a na afi ye the list na ba mo register ye no nipa dudu sei mo nyina no mo qualify na say nipa na te computer na chi nipa na te computer de wa na akọ computer na chi aye no prof ya teachers a o market ya maya o mo beba yese original yese bra national sometimes o mo frɛ wo kan kra na are ho ya me bedru national me ko officer yese fa ha me ko dru yese envelope we ko dru yese say ko controller kwa ha finally obi say upa ache 36 months asem ne ka no mami mu 6 months mema won sa aka uye ma na mpa any 3 months na won sa aka wakatia esa ne ma ni nyina nkakra ko adwuma ye bo no ho no ye tumi
obi be say ye clean up bebre dan sen so ote ya strike here by strike na by no teacher for strike no me gidi say na esikasem ya na niema bisa na ma ekofa strike no by okay so okay ya picketing for na some of the na be picketing ye ka a teacher for call strike say December no teacher for call strike na nkasa areas bi na aka mu na de strike no by ni nyina ne say isika e ba ne say esi tua mom no controller for the brain say yenya audit for the list we are bringing a teacher for ye de omoka na esi tua sika no so na mo form nti mo akire man so I say wako bank we are say usika no yes wo jepa bo akire wa ha say nti mo akire man nti ye bo akire no sansem ya wo kan ya bi ne yekungo mu say obi wo ho a ne de de ahye nanim obi wo ho a ne din ama ne sa ne manema no nti ene be hia say ye be san ato ye boni ahwe mu yi anya saa wanhwe ya de di kan e bia be kwa akotua sika nse se etua okay wanhwe ye nso a obi a esi etua ne kanso ne ye ntua nti saa ne ma no ye IPPD say no abranti oda no mo ye nwuma bebre a chese ye kakra ye yi sansensem no nyina ya fi to so mami wakatia no 6 months na 1 year na 50% nyina ya kon kakra na de ese ete ase ne se abafu computer na de yi no ya adakoda bi a wa ya adwuma e bia be 30 years kra e bia adakobi wo ho no ma obekọ no na opay ama so na no nyase bia bo apaye se GES mpeso tua ana controller e bia na bibi computer sami onya twe aso a na ya e bia na ama saa bosumi we ya show so next month beba pehwe na bia ama saa month no so but ya de a yuguso a ye ho adwuma e be make sure say no otwem adwen siso no bre wo mu dodo ko district ko regional ha ko is e ho kakra no na ye nkofo problem teachers mostly and American say no say ye san hye ni nyina usfi ase a de di kan ne say say de o hye was de wo hye na se na oye yi no otumi etro bibi ma say ampara ni sika no ama okay o de aba o IPPD coordinator on what the IPPD coordinator na say ono so ema ya so te so say hia say bia wo de ye ntia ase bran kran na fa bibi say bra ni afro say bra decentralization still more free teachers in the bank kran decentralization na me kan say ho bill na ekwe inti kakra yuguso owura dankan nso Upper West Regional Director of Education no mo yinedi ana matwe na sensen ya twe no asensen say why dey waye bibia wa regional director yegide se wa nye ne kwan so na yebehia se yebehwehwe mu akwanim ye hwehwe mu no na yese yetwene sen de ne se yenya report wa school for the blind okay and for the deaf school for the deaf and almost say ye busia enti no edumre bia ye nkwara yakoba bia ebia emfa ne say school bi wo ka school bi ni bi okay omutumi kokoje ana ebia ye kra ye wo district ne region ne ade no ye base yakoba bia ye say o yanko school we ho na yakoje na bia wato petrol agum na mo de akomo ba na de abrom enti emse na o bibia eso ye na oni hu ehyan a ode beye okay na okokoje school no a track say ode koye say adwuma no bibi kro na ye official yeguso hwehwem enti no no de mempese ye beko enti zuku na hwe ka na nim beye na wotwe mai na wotwemienu ekone na wotwemiensem na head say opani mesre obeje me ka bi na ka no yenso ka osi o muti anye yi na ka no se ye ton cars na ye de afrem nti yato asem no obi etim ho na meni ha metu kwan no na asem no ye me na kakra na kakra nti school no nso se omobo
obone board for amane and a board so and yenko bisa director na yenhumu asemu ye na nya director ya na enti kai ya kodi no awato enti omkoko bisa director na o se wampa ya ye auction bi na moka na me babeje ye no akoka auction no ndi say dem say jamaji say yema ye twroko na director general ehwepe bi mamo ene yenya report no report ni free no ho report ni fee school no ho school board school for the deaf board no na me yentro ne yemfe nkona ankoye se yen na yakoye bibi ha no mudi aba enti yenso yahwe report yahwe ni ma akwansin beye bia beye na wotwe ekon na wotwe mienum se anka director wona ugina director general ni GES anem ewo ho no nti BBC aba ese obebo ya mane e se bosumi bia mama report okay so na ehu de ekoso and so report ade bai bibi sa bibi no enka ho bi ti nyame ncha de ye hia wo Kumasi okay yekokoye promotion yekokoda na di okay ewo Kumasi ene wo hia ti ene hia na yebisa no se bibi se ni ate na yampa o se yampa ti ono so ma ni nchiremu ne sa ne ma na je kosi pa ne se nchiremu dadadia nchiremu no je kosi pa ne se je kosi pa ne se chese ka no efri nkofo ne nsa yebisa se na nti nade na umo director general ma ne so I say, and why am from so I'm not director general man. Ojitum say why am from so. Prof na en to aso nko say waje atum enye say school ni be kan na mo take decision. School na be kan na mo tie ni side. Ti waje atum say why am from so a interdiction be bi mo fa mo process ni mo. Enti eno no ye baako. Ye nyenya enti enso niam bi a wo ye a fabo to so yi no ne niam bi mu ne ade aya tetetete. Eno no de obroni be say allegation. Okay. Na mum no allegation e ba na say widespread na e say otu hu anamo. Okay. Enti niam be ye mienu miensa bi. Na we no eno akire no kra na waje atum no na nka ye hwe se ka ene me anso kra ne menya me report na nka me femko se be si nei afi na report ni be ba ye be try ni report no no ba ye in secondary school si so ye be ye ewo se e de mobile phone ko school first of all mo allow sa ade no data general kan ye hu se GES allow se e de mobile phones ko school ana GES en allow GES emre mu no ye mprenso se ye de mobile phone ekọ schools na emom ye hunu ne se esan se wiase nyina asesa na sa mobile phone num ne ade no ehia ene yetumi de ye niam bebre okay papa ne bone so otumi hweso yi abetumi de niam bebre ho beba mfa so ama okay enti ye to na mo se esese yesesem na ye hwe ye review sa policy na ye wono enti yeguso ye na wo ye sa policy niam bi sa ya na o try niam nkakra okay enti ye wo bibi e fre no iBox eno no nkora no ye de niam bi agu internet so a omutumi di sua de na se wo ye no na makora no na se wo se akora no ontumi mfa phone enko suku a na che se ase obi be se wo abumi abra mi so okay so na se betumi amomo de akonso de a ebe kwan be so ne ebe fa nti ye ne se schools ni bi okay ye be momo aye ye obroni be se pilot okay nti no omo eye pilot na akora ye se okora bi a wo phone no obetumi de aba omo de kwa chip na ehim no na no ebo ama atumi ye niam bebre no nti chip no etumi ye de ato abi na omo de
oma connect ama saa iBox no okay na iCampus na chess watumi e de asua wade nti ye hwɛ saa ne ma na ye review na se ye ma mo ye bi saa na ye hwɛ me hu akwan ye betumi afa so a yenim so se saa eyi a baby a omutumi e block baby nti no obeye den a okokọ a enye yi ti saa ne ma ni nyina ka ne ma ye hwɛ ho na ye de pilot na moye no schools nyina wo Ghana nye schools nya pilot de ontumi nya ni nyina na emom mo yi selected schools ni bi e wo ho no ma de ye ne se teacher say head na say bi ICT papa no obepese o try bibi saa o de to yanima ye be ma no kwan na why na ye wo schools bi kakra bi a omo no de yankofo no hyeda kɔ hɔ a omo ne omo ye saa Ejusumai Senior High School omo ka pilot project yi me ni lesson ba me nyini se omo ka Kweji Agri School anomabo omo ka ho okay nti se obi omo a schools a omo ne ma beba ni nyina no me nyini se omo ka ho na me nyini so se omo ka ho a eno na ema omo kwan ma omo tumi e de ye de omo aye no I see. Na pilot no be wi da be. Pilot no. Oh. Because see I be ma school nkwala ni bia e confused. So obi ko fia ana wo phone mpo. O ko fia we say me dey me school dey see me to me the phone ne ba. We dey see dey school yen fa phone ne ma. It's the same GES. Enye obi anye confused. Una o confused o mo. Obi anye confused una o confused. Because e bia meeting na o mo the phone sa ko school na kwa ya. Your iCampus no. Ya momo omo index numbers ene ye dey password amom nti akwara bi otifie kra no ono akwara betumi akode me kan so no atumi aye enye phone nko obetumi ayusu tablet ana so obetumi ayusu your friend say laptop ana bibisa aha nti na pilot no so no say ebia school we na omo ya eye just for a period. So how long is the for a semester? This semester, the mobile the ICT be a mobile biano. Say number and they say, you know what? Your friend is saying, omo lab. Okay. But lab no. Ebia unya infirm omunyina. The esi ehun so ne say, sir, ade we no kra no. Sir, ujemu uye no trara so bia amfa phone no mra. Eno nso e woni nsunsa so efi say enya nkwara nyina na wo phone. Enya nkwara nyina na wo phone. So ona enya awofo nyina de di kan nya awofo nyina de benya sika to bia man kwara. And obviously but enya awofo nyina so na enya awofo nyina so na omo bepese omo nkwara ebe use phone. So enti yen ye de no nyese phone no na hian na emo technology na aba na ekwan be so na betumi access technology no na ye aye hama bia aye Enti prof in the case of Ejusumai Senior High School no omo phone so ye sen se phone no omo di call school no ana say niema na kasa no a eba abonten phone no omo di call school no omo tiamra. Okay. Enti so bi ka che say GES ema kwan say akola mfa phone call school a enye no kre. Yeah, school yeah, me antwaso. Phone on the call. Phone on the call, no, o matiamra. Okay. Kasa na omko kasa ye no. Aba be dadie no. Omkora na nkasa so mogom hu fi. Omogom omobusuafo hu fi. Omogu yen ye teacher for issue na no we morality ne to nchamra be no matia. Or the phone akọ school. Phone na insess what they call. Okay. And we use phone no mra wo school. Okay. So the phone na nkasa de ba. Eno no wa phone. Okay. And na wasan de aba no so. Wasan use. Eno nso eyemfome. Se wo GES nhihye mu no. Se obi efom wo sa kwan so asotwe be ne de man. Dey kan so the phone no ba school a ye gi phone no. Okay. Ye gi nhihye mu say ye gi edu akwama wo kwa edu ade ama. Na de ko yesen fa mabio eno ye ba ko wo use phone no a wo use phone na ye hu a se wo ye border wo be fi school mo hono na ehia se ye be yesa efise ye mpese wo be ye bibia
wo ekuo bia wo bia yemfa nse Peace FM UTV here amwe nhyehyɛ wa ha sisi nhyehyɛ wa ha menyi ni sɛ me no te ha yi wobetumi sɛ wafo aduane na wudi a camera si yeso sɛ wo ye ne sisi a megidi sɛ asotwe bi wɔ hɔ a yɛsɛ yɛtwom wakɔ boarding school no nhyehyɛ ɛwɔ hɔ school na nkasa ɛna akuakuo ni bi esusu sɛ ɛyɛ tete kwa dodo ananso sɛ sebi profo ni mampredua sɛ ɛyɛ akwadwo kwan a yɛfa so ɛtete akwadaa efisa akwadaa na mu ade a ɔmpɛ wode emmanuel sɛ ne ɛno na wotwe na so na de ɔpɛ de wode ma na wadom no ɔno a wo pefia akodada na wo san sɛ metwe waso medi bodinize o ɛne na kwasi kɔ no ogina pantia de ɔma kyerɛ ɔma dwen obi be say that's the beauty of democracy ɔma kyerɛ ɔma dwen baabia nhyehyɛ wɔ hɔ mama nhyehyɛ baako a ebia mu bebree ni sɛ okɔyɛ nsɔhwɛ wayi ke nsɔhwɛ wayi ke mram sɛ wo de phone ɛhyɛ wo ho ne yɛkyewa nsɔhwɛ na sɛ wo yɛ 8 subjects na emu baako paper 1 English paper 1 ɛne yɛkye wo sɛ okura phone na saa wo 8 subjects nyina yɛtwam 8 subjects nyina yɛtwam enye baako na wo enye paper 1 no ɛna enye paper 1 and 2 sɛ wo English ne 8 subjects nyina yɛtwam ɛyɛ mmra no ebia bɛka sɛ nyɛ mmra pa yɛnsesa no de yɛbɛdi so muntumi nyensa chai bia mo ye reforms muntumi consider sa ade ne se ye debordinizing na dos tie yen hyehyɛ mu no yen hyehyɛ mu ye mandate ene se akwara bia so oye tuntum oye kokɔ ɔkɔ asɔre wei ofi abusua wei mu ofi tribe wei mu whatever yen hyehyɛ a ban de aman ene se ma hwese sa akwara no wadu emra yeso okɔ school a obekɔ school okay nti access no different from day and boarding okay access different from day and boarding nti no nhyehyɛ bia ni wasa kyenkyeranche a ɛsesa akwara no de ɔwɔ boarding nti so boarding na unifi ɔde a na waka akwara no na da bi yeni nhyehyɛ bia sa yem ka sɛ onya school kwan akwara na fa so a wabedu boarding baby ofiri a oba boarding de tosomi no akwara no mfie nkron na otifie na kɔ school na sesa mfie nkron no a wote o maame ne o papa ho ote community mo ote abusuafo ho sɛ mo antumi ansakere na wodi no ba begu nkwara bɛyɛ 3000 na nipa bɛyɛ 100 na 10 na ɛhwɛ o mo so no na mo pɛsɛ yɛn na yɛn betumi within 3 years ni asakere akwara no amako school akɔgye won tete na mo sɛ na mo yakɔgye won tete na emo ndipa ɛyɛ na sɛde edi kan ɛyɛ awofo okay yɛ tete na edu baabi sɛ yakɔ akɔgye sɛ yɛbɛyɛ ana yɛde ahyɛ sɛ yɛbɛyɛ yɛdu baabi ne egyidi sɛ saa bibi wei sɛ deɛ ɛsɛ sɛ awofo bɛmu a yɛ mmra biara ni hɔ etia yɛ sɛ awofo bɛmu guidance and counseling unit ana saa nkola yɛyi wɔn yɛ debordinize wɔn a yɛne wɔn awie mo frifie na mo mmra mo school no ano no ana sɛ yɛhwɛ hu sɛ wɔn bɛsesa bɛyɛ nkwala paamaye yehia sɛ dem di kankan yɛ sɛ nso hwɛ kra yɛ mpɛsɛ akwara biara yɛ sɛ wei faili na wei sɛ pɛsɛ bia akwara biara pɛsɛ ɔkɔ n'anim okay na no no nso enkyerɛ sɛ akwara no ɔyɛ bibi a yɛmma no asotwe bi asotwe na ɛde ma no no ɛyɛ asotwe ɛde tene wo sɛ ɔkɔtena fie na nya no na ɔkɔtena fie no ɛyɛ asotwe kɛseɛ paa ɛbɛma akwara na reform ɔmo migidi paa ɛma no nsanti dabi ɔbɛtin kensen deɛ ne ɔde no ba hɔ kora ɔbɛtin kensen migidi paa sɛ akwara ɔwɔ school mu hɔ no mo ebi a yɛmfa nso fitamale ɛna ɛbɛ school na asɛ kɔyɛ day obey then na fitamale aba ɛno no kra thinking about it no kra no you have some remorse obekwa kotena hostel a free range hostel obi anka so nkonkotena hostel wo so ana what debordinizing no fitamale ba awofo no sɛsɛbi sɛ oyɛ awofo pa oyɛ awofo pa enye wo asɛde ne sɛ obekwa koto akora na asawram nti sɛ wo kokoto na asawram a enye school na ode ba bɛto so scenario wa wo sɛ bi akola no fitamale na eba ɛna owo school south ɛna ye debordinizing sisi a owofo no tamale no opese oye owofo pa
obeja na adwuma na ne ba ni nti wabetena adwusoman wabetena kuro so adwuso se me de me ana se just hostel no no obetumi ni e se medical aka akwara no access to education ehian eno de yadwuma no na so obekọ day so obekọ boarding eno no yebeboa emuwanya day ana boarding na emom no eno no nye yadwuma pete nti se wo awofo no utumi ene oba no enya nuhu na aba na nhihye wo ho tamale school wo ho eno so ye secondary school yebetumi de wakọ ho no mo na akwara na tra na watumi am wani akọ no ho hwe me yere kira de wo tech ohwe KG4 so edu time bia akwara madu fia me kope bibi kakra no be bia be no nwotwe afi no oba anti gift ya dan wo say ena asem ato ye nkwara miensa be 7:30 ya afi no maame no aba be fa wo se di nti one pontem we di traffic mo one pontem traffic ache no upon 5 ya na wo ka we amia ana meboa enye sa upon 5 yeah upon 5 no traffic will be di mu no upon 5 nti oba no unim se oba wo na atwen upon 5 unim se oba wo na atwen upon 5 akwara no ho nhia adwuma ne nhyehyeye obetumi arrange emia befa oba no obetumi arrange schools no bebre okwa ye man wo tro edin omo a se wo wa ama otumi ba befa no okay so otumi ye wafre akoso ya mentumi no ho so come na say ye make come responsible ye make come say GES ye be ya famode na de ye nyina oman no ese hu ne say responsible parenting ehia pa awofo no ma se de akwara no ne o tran fie nkrum nti so wase ya wase deda akwara no say so hu say all right na emum so our responsibility yati ye de nkwala ne beja mo na mo simu ntimu hwe mo de mo be poso ye so a yati why pro ya form poso mo so ya form poso mo so na mo ye nyina ye partnership mo nya ne se mo ja de amaye nko asa na mo ntwen se da bia ba no bone a na mo ba na teacher for na anyese teacher for no mo ye adwuma pa ebi ne se otewa wo kan se the promotion kro kwa sika na ketwa bi we are doing a lot of sacrifices into ye so man no awofo titru so bia ye hwe ne ebu ankwara no ehia pa ibu okwa akora ba kra adwane kra amani bi na teacher ni no ne kakra wana ya otia no pa ya wo kan na ode ama no ma se mi sisi ya na teacher fa na ma se na da bi yempa ne sa nkwara no mun kofie nti e be kwasa de mo pɛ no but ye nti ye ho ase da chi bi e be ba because mo anso mu supervision no enhyeda nkwasa de ye hwehwe no na guidance and counseling so cry asem but guidance and counseling ye adwuma pa ye adwuma pa omo se ye adwuma papa da chi bi a ye be kwa hwehwe ho ne ya be pa wa ye adwuma pa Prof Kwasi Amankwa Director General Ghana Education Service and Anefida no pay 14 February National Chocolate Day ene ne bompu nimpuno ene na de da yekoso ya ne piti yesiga emamumo ene tie ene hwa ade na wisi yakona mani mini ku no yedamase